samhul phathani somni nilai ni kan lo thleng tareng mai khovel thuthar langsar te kan lor le dona ole indona lam kan puang le dona kan ngai thak tak tak main han like le rep rep mai tiang o Israel am borok po hi la tang viau maya chuti lain Russia Ukraine in dona avung chhomek boka kan puan tak ang khan Joe Biden chuan a Trump top dona ruaya Ukraine chu Russia ram ril zok kap thei turin ral thuam man a phal sakta a chu chuan borok lian tak a hring chhuak chhomek ani Israel lam mang hian video bul han tranila Israel sipai te chuan West Bank a silai keng pol te nen an in kapa heta hian Islamic Jihad silai keng mi pathum an that Palestinian Islamic Jihad firfiak pola silai keng mi pathum chu West Bank marlama bepui thlak na kalpui ani laya tha an nia he thil thleng chungchang hi Israel lam chuan an run puanga nimin lam khan Israel sipai pakhat a hliam boka hei hi firfiak te nen in beina kara hellamena an ka hliam nia soi ani Israel ram riveng tu border police troop te chuan Jenin chimlam khopuya lutin helai hmuna hian firfiak pol engemaw zat anom ti report an don bo zuya lutan nia heta hian in kana a chuaka Palestinian Islamic Jihad PIJ operative kumsom ni palimi right hanaisha chu chulai hmuna chuan om ti an hria hepa hi man tuma lutan ni boka hansaya hi West Bank a sipai te beina kongle Israel sipai bom manga beina mo phurtu berni a hriat ania tun haya Israel sipai te chuan helai hmuna hian bean lo tok fowa chumi beina kalpui tu ni in hanaisha hi rin hel berania chu Israel lam hian an zui ta a heta hian in kana a thleng ta ani Israel Defense Force Israel Police le Shinbet Security Service te tho ho na a he be pui thlak na hi kalpui ani Israel Police Officer te chuan building chhunga chilai keng dang panni an kap hlum ti an soya hemi hnu hian an mizon ber hanaisha omna atomna building chu an huala hanaisha le chilai keng panni hi ka hlum an ni midang panni hi PIJ chuan Anwar Saba ne kumsom ni pangale Suleiman Tazaza kumsom thum panni te an ni thu an soi heng firfiak te man assault rifle pathum le bungrodang hi Israel sipai te chuan an man sakbok hei baka hian Israel sipai te hian ral thuam engemaw zat an hmu chuak boka bom siamna laboratory pahnih an ti chhia a chu baka Israel sipai te hian khur chhunga da bom engemaw zat an hmu chuaka an ti chhebok October ni sari sang ni somni pathuma Hamas firfiak polin Israel an beya Gaza indona a chuan hule voin thlenga in beina hian West Bank lama ve thung hian Palestinian sanga zani somnga vel man nan ni towa heng zinga hian Hamas nena in zom sang ni le somnga antel Palestinian Authority Health Ministry chin chia danin hemi hun chung hian West Bank a Palestinian mi zasari som paruk chuang thi to in IDF chuan an zing atam zok chu silai keng silai me puana in beina thi te an ni hemi hun chung vek hian Israel le West Bank a firfiak beina mi somli pakhatan thi to a Israel security personnel te po antela West Bank a firfiak pol te nena in beina security force te zinga mi paruk dang an thi to bok October ni sari sang ni la somni pathum matang khan IDF hian West Bank a air strike voi som sari chuang an nei to a drone attack helicopter le fighter jet mangte po be pui thlak na hi kalpui ani West Bank hi country tangin Palestinian hun pui khania Gaza aya zaudei ania ele bile sia te helai area hi an thren som mani kha helai mun ni Palestinian mun ni in Hamas hel engemaw zat an in phum ru ni a hriat ani boka Israel beinan helai mun hi Palestinian te hian an hmang tangkaya Israel ram chunga thi chil beina le beina sang kalpui turin helai West Bank atang hian Palestinian firfiak pol te hian ma an lofawa hei wang hian Israel chuan be pui thlak na sang voi som sari chuang air strike po an lo kalpui to ani heti lai hian Hezbollah le Israel borok tang takara US chuan in biak na akal chhopui mek zela US palain Lebanon a thlen lain Hezbollah te hian Israel a rocket engemaw zat an kap luta Israel lama mi panga an hliam
nimin lam khan Hezbollah in rocket an ka awangin Israel khopui lai hol le mar lama mi hring chen na engemaw zat bei ania heta hian mi panga an hliama United States Special Envoy chuan Israel le Lebanon in beina Lebanon buaina inrem na thuthlunga om theinan inrem na thuthlung siamani theinan ma ala a chutianga US palai Lebanon a thlen lain firfiak pol hian Israel lama be puithlak nan kalpui Hezbollah hian ni khatpot ling lova avoi ni na atani Israel chim lama rocket tan kap luta Tel Aviv chimlam Herzliya te Kfar Saba te Ranana Hadera Netanya le khopui dangdam taka siren ti ri kania tukin jingdar ko malok bo khan Hezbollah te hian be puithlak na Israel mun thrang an kalpui le nia hriatani Migan David Adom medics te soidanin Central Israel beina in engamozat achia glass ke them engamozat kongpuya adar chuai mai boka heta hian mi pali an hliama building pakhat tuk verdar thalang akya hi rocket in arun ka wang ni in an soya strike nei na mun diktak ero tarlan na ni lo thung marlama be puithlak na ran pa kalpui ni bokin Hezbollah rocket ka chhuwa wangin Carmel khopui chhunga chen in pakhat chu achia mi pakhat chu na vaklavin a hliam IDF chin chiadanin Central Israel beina hian rocket panga ka chhuwa ania marlam beina hian rocket somni panga vel nimin lam khan ka chhuwa ani bok Israel sipai chuan rocket ka tamzok hi an lo danga mase engemozat an dang lo heng be puithlak na hi Galilee rocket som nimin jing an ka chhuwa hnuwa kalpui ani a khamia khan hliam le chet na lian tham thlenga om lo ni in IDF thu chhuwa chuan atar langani IDF chuan Lebanon atanga Israel lampan drone panni chu an airspace alu ma in an kap thla ti an soiboka protocol langin siren engma activate ani lo thung a hranpa in Lebanon atanga ka chhuwa drone panni chuan nimin jingdar som pakhat am malok khan upper Galilee tuipui kama ral kheldar ti ri kani a IDF chuan drone panni hi Israel ram an paltang lo ni in an soi tholeni khan Hezbollah hian Israel marlama rocket zabor vel zet an kap chuaka mecha pakhat athia thotan ni le tholeni khan Hezbollah ten Israel marlama rocket an kalu zong hi zabor vel zet ni a chutania heta hian mecha pakhat athia mitam takan hliam US Special Envoy Amos Hostein chu tholeni khan Beirut Israel le Hezbollah ten inka hayan neina turin inbiak na kalpui turin a thlok luta Beirut ain LTN Palestinian Lebanon speaker Nabib Berri amhunua Hostein chuan Israel le Hezbollah inkara indona ti topani theinan ma anlak zel tur thu asoi meeting zo press conference he boina hi ti top theina hun rem chang tuna hian kan nei mekani chu hun rem chang chu bopel chi ani lo ati chu thutluk na siam ol sam tur chuan Beirut ka oma ma se atopa chuan party te thutluk na Hezbollah le Israel thutluk na hi kan nga ngai don ani an kuta a omani ati tholeni khan Lebanon official lalber chuan Reuters a hrildanin Lebanon le Hezbollah te chuan Israel ne na inka hai nei tura US rot na chuan pom thu a soya an mani hian reservation engemozat nei ma se indona ti top tura malak na chu athu phungin an pom ti an soi UN Security Council Resolution 1701 kumsang hele paruka Hezbollah le Israel indona ti top tu resolution chu Lebanon le Israel ram rile litanu lui inkar kilometer somthum bor velje ta thui chunga chuan Hezbollah in ral thua man hu chia turani lova chunga tang chuan Hezbollah te anin thiar chuak turani ti chu Israel tranna ania engtekin nge inbiak na hi halakal zel don kan ngai chang zel don nia hetila hian khochaklam indona avung chhole mek ti kan hre ome he chanela po hian kan puan to kha kan hre tang khan Joe Biden chuan a Trump top dona ruaya Russia ramril zo kap thei turin Ukraine hne naral thuaman pek ATACMS Army Tactical Ballistic Missile man phalna Zelensky apeta ani kha khan Russia tithin ur hlea engangin nge an chan le don Russian nuclear policy siam that ania hi enge omzia ni bokle Ukraine rama engtin nge ma alak thei don Basic Principles of State Policy on Nuclear Deterrence ni in
mase achung thua omte chu achiri hle thunga abik takin revision thar ber tenen chuan hi ai nang lo hle bok he nuclear doctrine thara hian President Vladimir Putin an tholenia minga zia nan Moscow atomic arsenal khovela arsenal lian ber man theina turtin hunatar langa he version thara hian chu option a chu nuclear power kentel conventional ethical pui theina turte po atela chu thu thlonga chuan Ukraine in US ina apek ATACMS missile manga Russia ka ani chuan Russia chuan nuclear arsenal te an mang theidona hei hi Moscow chuan tholenia Brents bela missile paruk ka lu po an zirchian don thu an soi Kremlin thupuang tu Dmitry Peskov chuan hetiang beipui thlak na hi documents siam that noya nuclear response ti chuak thei thil ani thu war takin a soi asoi omzia chu tun tholenia Ukraine Brents bela missile parukan kalu chu anjir chiang dona chu ATACMS angchi ral thuam hlo om US in apek angchi te ania Russia ram ril zok uncritical infrastructure beina ang te chu tianga athleng ani chuan Russia hian a nuclear doctrine thar ber angin nuclear arsenal te Ukraine bailet tur hian a mang thei don tinani Russia nuclear doctrine illiteration masaber chu Putin khan sang nele somni khana saina avarjon thar ber chu tholeni khana pom ni in Kremlin chuan atar langa Russia in atomic arsenal amhan thei dan tur te po tarlan telani kumsang ni somni pahnia Russia in Ukraine ron be nuwa Putin le Kremlin ho tu dang te chuan khotlang ram te nuclear ral thuam man na an vo fo to mase chu chuan Kiev tanrol pui ram te chu ral thuam changkang le hlowom jok dollar tlu le ding on tam tak pek anti top lovani chuan Moscow chuan be pui thlak na hi kalpui thei angina in soi fova amai ro chu khotlang ram ho hian Ukraine ne na ral thuam an pek hian ban san du chuang lovani kha an nuclear doctrine thar Putin an hming Asia na hian Russia ram thunai na paljut na te rampum huap in ngana lungphum an himna ti chetura pon lama tanga beina ron kal angte chutiang laka chuan nuclear ral thuam mani invenan Russia chuan a mang thei to dona sipai indona a omani chuan indonan na sajok a chhuwa zel lo na turin tactical nuclear ral thuam to po hi Russia hian a mang thei to don bok nuclear deterrence si Russia le atran rol puiram te laka bei pui thlak na chutiang chu kalpui ani chuan chutiang kalpui tu te laka beilet na le invenan Russia chuan a mang thei don ani Russia ina an nuclear doctrine ti danglam tur hian thlatam takan beitowa tun tholeni khan Putin chuan hming Asia nana version thar bera chuan Washington in Ukraine in Russia target thuk zo kap thei tura Ukraine ne na phalna apek angchi ATACMS missile man te po Russia hian nuclear mangin an chang le thei don nia soi ani tlat mai thlatam tak chung chu US President Joe Biden chuan hetiang thil a thlena hlowa wangin Ukraine chu Russia ram ril zo kap turin phalna halo pe du to lovani kha an doctrine a chuan Moscow chuan Russia emo atran rol puiram te laka nuclear emo mi pui ti chet buaina angchi ral thuam man ani chuan beilet na tur le inven na turin nuclear ral thuam hian mang thei don boka chuba ka Russia le Belarus laka be pui thlak na ram dangina an kalpui ani pon nuclear manga thung rol na kalpui thei ani don bok nuclear manga beina emo conventional ral thuam manga beina po ni se Russia laka be pui thlak na lian tak kalpui chu Russia laka be pui thlak na joint attack anga ngai ani dona chutiang beilet na tur chuan Russia chuan a tu la ti chuan nuclear arsenal a phor thei don bok Russia emo atran rol pui emo laka be pui thlak na chu ballistic missile ka chhuwa chungchang thuwa po thurin tlak taka omani chuan nuclear al thuam emo nel maten Russia sarkar emo sipai mun poimo tak tak emo ngong theile chet na tura be puan thlak ani chuan chumi phubalak na tur chuan nuclear strike hi Russia chuan a kalpui thei don bok Russia emo Belarus emo lakaral thuam panga manga be pui thlak ani poin chu chuan an ram din hun ati che thei don hlea alan chuan atop khok anga ngain Russia chuan nuclear arsenal an mang thei don bok ani strategic le tactical aircraft cruise missile drone hypersonic emo thlona dang mangin emo Russia chuan nuclear arsenal te an phur chuakin mel marama thlak emo Russia leilunga tanga ka chuin emo chutiang chuan be pui thlak na chu kalpui thei ani don boka
nuclear doctrine an siam thara an zia dana chuan Putin hian US le NATO tran rol pui ram te chu Ukraine ta na khotlang ram ten an pek longer range missile kap thui thei jok ang chi manga Russia ram bei phal sak lo turin vau khana an pe ya hei hian Russia le NATO chu indo na lian tak a thlen thei do na ni ti tarlan na ni chutianga Russia ram himna ti der thong zonga Russia ram ril jok laka bei pui thak na omani chuan chumi chang le thei tur chuan nuclear ral thuam te Russia chuan mang thei don bo Russia ram ril jok bei thei tura Biden an Ukraine phalna apek nuwa thole ni khan Russian branch bela chuan missile paruk vel ka lu ania hei hian chiat na le ngong lian tak a thlen ngala hemi chungchang awang hian Russia chuan nuclear ral thuam tactical nuclear ral thuam ang chi emo in a chang le don em ti zona changin Putin a thupuang tu Peskov chuan hei hi kan chui zui meka kan en zui meka ni Russia himna le theina kan integrity tan thil hlo om tak siam tu aniem thil hlo om tak ani donem chu kan chan let na tur siam tu tur kan chan let dan tur siam tu tur ania anchet angzel kan che tangai to anchet aya lian jok po kan chan le tanga yang tin Peskov chuan a soibok Peskov chuan doctrine section thar nuclear power in a thlop ram eng point nuclear power nei ram ten Russia laka bei pui thlak na an kal pui chu Russia chuan angai thu tak bik tur thu a soibok atoi zongin Peskov athu soyom zia hi Kremlin hian tuna hian nuclear ral thuam manga chet dan tur ngai tuam mek ti hi alangani chu Peskov pona apom dan ania he thurina hian Russia in nuclear ral thuam manga a chan let thei dan tur angai tu lain nuclear ral thuam mang lo tur le ral thuam hlom dang mang tur pon dur thlan na zau tak an nei bok heti lai hian US chuan Russia nuclear din huna dang lamna a mulo ni in US National Security Council official pakhat chuan a soya chu wang chuan Biden administration chuan voin khan Russia thu soi chan na atan kan nuclear posture remo nuclear doctrine siam rem chan tur kan mulovani ti dang lam vena chan tur kan la mulovani ti in thu chuan siam thung UKR Royal United Services Institute Defense and Security think tenga senior research fellow Jack Watling chuan khotlang ram then khatinan lo angin ral thuam kap thui thei jok manga Russia bayani nuwa Moscow hian nuclear lama chan let na nuclear ral thuam manga chan let na hi kalpui tum kan ring lo ti US lam chuan an soi thung Putin a kai hruai Russian Security Council Deputy Head Dmitry Medvedev chuan Ukraine in Russia ram beina atana NATO missile man chu NATO in Russia ram abei angin kan ngai thayani tin asoi chutiang din huna chuan Russia chuan Kiev le NATO facility poimo tak tak te chu khoim huna pom se khoim huna mi po ni se ral thuam lian zo ka phubalak na mangin kan chang let thayani ti in asoi chutiang ani vei chuan indo pui pathum na ang main bo ro kal chuak don ani ti in Medvedev chuan a soibok Medvedev chuan Putin hian khotlang ram te tan dur thlan tur khir tak pani a chhawp chhuak mai thei pakhat chu nuclear indona kalpui emo Russia thuthlung angin he indona hi ti top emo ani ti in a soibok chu rotna chuan remna zonga malak na adal don lova US President Thar Donald Trump an Putin anena direct dialogue nei atum na chu ati chak thei don bokani ti in a soibok ani heti rol hian Biden chuan soisel na atok na sa a chan ber chu kan puan tak Russia ram ril zo kap thei tura Ukraine phalna apek tak wangle chumi chuan na sa taga boru ka ti tran mek wangani heti lai hian Ukraine chuan Russia sipaite lakaman tur US lan mai nan dong don US President Joe Biden chuan Ukraine nena anti-personnel landmine pek chu apoma hei hi United States administration liam mai turin ki faral thoma pek chungchang an policy anti danglam tak wanga ngai ani bok US chuan Ukraine hian ram chunga landmine hi aman na beisaya mase civil mi te chen na hmuna man lo atiam ni in US official te chuan Reuters news agency an thril Washington Post chuan Biden a malak na hi an reporta hei hian ma a leilama man chi landmine bom an pek lo chan po ni in civil mi puite ta na lo thlen thei dona an ngai wang khan US hian hetiang landmine hi an lo pedu to lova ama ero chu Trump top dona Biden chuan Russia ram ril jok be thei tur ral thuam kap thui thei jok Ukraine man a phal sak rualin
landmine po Ukraine ta na pedon nia soya ani Ukraine hian Russia chi paide be pui thlak chung zong khan US siam anti-tank mine an Doctrine na ma se anti-personnel mine ro an thon lut lova thlaianga ma chung Russia chi pai ground force te mason na akal zelo wangin US chuan heral thuam hi thon lu an tum ta ni in an soibok Ukraine hne na US landmine pek tur hi non-persistence an tiang chi khani in US official tu chuan hemi chungchang hi soifi in hei hian landmine ti puak tur hian battery amumo tina nia hun bituk chunga battery atla chamani chuan apuak don lo bok Moscow chuan thole ni khan Ukraine in ATACMS chu Russian Bryansk region a mangta ni in a soya hei hi an chan let ngei tur thu Russian Foreign Minister Sergei Lavrov chuan a soi hei hian in beina lian zok le boruak tang zok asiam me kani engtin nge Russia hian a chan le zel don le thole ni khan Ukraine chuan Russian Bryansk chunga missile naran lo tak paruk akap lut nia soya ni a hei hi Russia lam chuan ATACMS ngei ni in an nga ya engtin nge an chan le don le kan ngai chang zel don nia